Polisi yambaja kuna na polisi ya regional headquarters ya Mizi basize interceptinga buses kushika 10 izwe zitwara abantu abakutekateka kubantu bakusiba gutwarwa Abantu utakamanyire konka okugirira okucondoza okutandikiraho twamanya ngo ebiba bintu bakora kwatagana na Alliance in Motion Global igina company kandi tuza kongera kucondozaho no kumanya abana be bakubatwara kubakozesa tune kuba transporting of course tubasa kumanabo right now konka twaba documentinga twatunga details zabo twatunga naho bakoza so kandi twaba habata ngo kibarumu kifire tene aho tuza kubatwara kwiyaho kitubasha abantu bwakumka n'abazere ba and of course nemwe kaba abamahurire kutiyamba ngo agamahurire gacyabo abazeye abakubasa kubandi bafayo because tubyo mu nafa Yes, emotional. Kushaba bazire ninga abantu mwena utabeha buyihwa no kwiba because hati ababihire kandi bari no babara ukintu kibatakumanya so sentence zifire kandi nawe ubonka to kumanya ebarabiremo ubwiro bahiriza bari mu muhanda so n'ibintu binje kugena n'ubwo so tushaba bazire mureke kurafuceza kuzo mu bintu umutakumanya abo kuba bamwaba babihire bo sentence kushika miliyoni emwe n'ikicweka emwe n'imtwara abiri abandi mtwaro cyana so n'ikintu kikwera rikibuza Abantu batatu wabo